Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di Kemawi Channel. Kali ini saya akan mancing bersama pawang ayub. Seperti biasanya hari ini teman-teman, saya dan pawang ayub akan mancing menggunakan umpan udang hidup. Karena cuaca hari ini tidak mendukung, jadi kami tidak ke laut. Jadi hari ini kami mancing di tambak saja. Oke, simak terus video dari kami teman-teman. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Let's let go. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. Happier tonight. Ikan apa Cuk Dan? Ikan cut, ikan burung hamil. Ikan aja. Dari. Ayub srek. Oke, Ayub. Merah mata, baby gitu. Pawang sungai. Kalau di laut boncos. Ayo. Pawang ayub srek merah mata, baby giti lagi. Pawang ada lawan. Jalan ayub. Teman-teman, kepiting bangka, udang ayo. Hah?
baby MG. Rilis lah. Besar Dan.